Kajing alap election jong ka National People's Party hamaran lat koro hakajan mit si sajan kalalong ka ba campaign naman upad ba uabit kamang ya kajing kran jong ba preston tensang president ke NPP bat sembut menteri rang ba kajala halor ki issue ki babon ki ba mi tangshen ki bakta ya katekathan Mari dep kren uba preston ki pai pa Clarissa Shar khamtam haba ki yo ya ka jingkular pa unya khun hi dalade ya ka issue ka bakta ya ki ti mau ti sham bat khamtam e halor ka hukum ka ba penmi dangshen de ki board district ba an khang no ya ka jingedor masi habaro ka we ka East Khasi Hills Hakani ka rinsa nelap election ukertong ka party na langkar dem latkro ba Rabak tensang ulaang balada ki padba ki Punjab ya ukum UMDC bathamai onlong ka jingking na benta ka constituency sya secretariat watna ka benta ki kampanroy ki bakathan ka donkam Shushu ula kentui ki padba ba kim day satya ban ngop hakiktian parta ri jaj banriu na ka weipat ki party Henry ba kinda bishar banya bin pa bin ya ki kam kiba ke NPP kala le khamtam na benta ka roi ka par jong ka than bat ka jelahi baro ka we la yo ru ya ka jingkran ha kani ka si na do ki nong yalam ba hakmat ka party kanthop na do Dr. Jasmine Lingdo President NPP Women's Wing ba auspicious Lingdo ba Kennedy Kriem bat ru na uba agent star Kurkalang na lor kiwe. Ro kajing kta jong kajing syakhan hakabanti ya umau yo siap nala kajong kajaka kaputa kabangi yayo bangi lahir bateng nadu imei pun jonga jonghi hadu kanika klipmat kamamenta teka kabala pemsyai da uniru ramba ngamkwa asyuk bandang batai ya kaju kabang akwa ban ong ya pitang kawe ki padba nong song snong jong ilaka laikro ap ya kapor syania hanga ubal long teng wemdi jong pi bat syania aru haka sorkar hapok kejialam jong ka NPP bangin pen urlong ya kejing angnut jong pi kenang ba ngin num yak than nginam yapja nang ni syakmat kata kakular kabangakwa ban ai hakmat jompi barok ki padba nong song snong ngiu no yalama sorkar na barbala dehi bangi hapan kitle ya kejinga mi kawe kejinga ada kawe pat kejinga akide ki kendiat sni kendiat tayau mi kawe kodar banyak tur masir msyashu Tega syuam ketaklik buat perstun kata kamu. Tega mi kadar ba msyak banyatur masi. Henry kan dia tu epi kamdan kata kajiyatur masi. Hano kadon kajiyatur masi. Te don kajim beklan na district administration karo penmi order de tangna kawe kadal. Badon kiseng kibanang te nabar jom kajela kajongi kibawan ban pekai kisondur begiyo iba don kejingya tungko lane kejingya penireng ki masih kertok te sondur krak pa stage delhi ada pas delhi wan korar kaban om kajela mekla kala ayu yakin gimana kimtip ngadu toki bikin tip ubreu ubadon masih kertong de kibreu keberusba kim tip basumario ti masih kertong lut lailak saulak si benai hangsak hamri bah kampen bit penbiang kiti kitrai wat baniu doktor veterinary kata de kiti sisa ngakwa bantu misya ya kada ka isu ka baaru ngau bahawat penmi isu ngangkit klik manga nakli akita nomor 4 election kit penmi isu live hujaj kamtam gitu kilok kibastat kibabit kibala specialize banyak keren tang hasulok kibit ha terai banga tengap kwa ban bun ketin
ngasuka ban ong ye pi tam chi kentin syani ale maha ubadu prastun namar bangi don haka sorkar ya lamru ya ka sorkar om bangi kwa banang penduk banang penjenjar ye kipat ba nong song snong jong kajela ngai kijing angut jong ina ka sorkar kolong banang penerus pa banang penbit penbiang susu ya kilong ying kilong sem hakawei pakawi ka snong om tang hapo ka ilaka laikro ngai hakalen saudong kajela mekla jumi tigo kilong kemi kilong pa ki kun samla kublai si hajamu pia pelut ya kapor jompi banyawan hakane seni kisnong kiba marjan ngai ki leaders kiba per pia dalam hangni bat kamtam i ki ba jong ka ilaka laikro ka perthei ka batan ke jinga bon kam bon jam henrei pila IT lut ya ladi kane ka penpau ba pidon ka jing ka jing chania ya unu persau jong bat ngakwa ban ong ya pi lada pibit banjit ya uha ka arpuai teri kemau haden jong ka arp sautri bagi yo ia ka jing jong pio ya UMDC jong pi long tik kumu pio ya sodar bakamai iba paila iba long mentau sodar satang begin yo ya ka sanat tenalor ba pio ya UMDC Pinyo aruk ya umadu prestun dayu kepa jompi hang syate banam day pa penyakrat ki election commission ula dayu kepa trai jompi kata de ke sisa tenrai ngarum man se haka anjo ki election commission ngahapan ino ya pi enrei ngan yaidon rengkat ai ba unau persa jonga unlong ka jingke unlong ka lentiai na kaneka ilaka jongpi syayeng jonga lane sya office secretariat ka bangadon ka office trekam hamte ko kilong kme kilong pa ki kon sama tongin ya trai sitom kogma pila syania yang baru sikata to syania lem mendaka kentiru ha uniu persa jonga bat nga kermen skem ba uniu persa jonga kumba ula ay kakular hakmat jongpi barok kipai ba unbud ya kadinjak jonga kumu kini bangan ay ru kajing sneng kajing kentu kajing kentang ba udai ban ai ka ba phatam ha ka jing syakri ya ki pai ba jong ka ilaka laikro ba dia ki pai ba jong ka langkar dem laikro constituency barokowi ti shwa ba an shok ngam ka shok ban kren bun kti namar ka por ka ya state bat ka jing de ka kalasna ngakwa ban kerpat rit ye pito ya pendem haki jing tuai hala ijong ekonomi kenang ba ublei un pensyai ublei un penskautu hapdem jong kanike eriong ka erngit ka bangam ito itau ka teng teng ki ba kila king ka jabing jongki namar ka jing penskautu ka ba ma syuk ban skautu la kanu ka badei bat la kanu ka balai ka basa kalong satang bagian pensiong nong rim jar-jar ha i kamra kendong bat haka arpo wei tarik kum mga ong yapi bi da kata ka jing shit hem ka mensim bapila rai bapila yo ru ya ka jing pensyai bat ka jing pensyai kalong bapin jit yau rakbok tensong u kandidat jong ka parti NPP bangin yo ban kej yau so jong ka jing kemen bat ka jing kermen ya kini kisan stem ki banwan tengah ai komlei ya pi sashi sin pa ublei trai kenrat un kurku kerdok lang yang ibaro tiswa bangan syok
Ngatrai ngilai tersaing dah kau siu lah dalam nyebut lambat ngan long lip mepi NPP bat hadir dan tangan saong hakakot long lip long lip saudara rubat keteki long lip long lip long lip hakakot 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 Kumle ya pisya jarmu ugle undon rengkal lem tadi